الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الكرام يا حملة القرآن أكرر عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يروتنا خيست زمننا خيست نما قرآن تحفيظ قرآن حفظي أهل قدته جراحنا أركته قرآن حفظ ربي شنتايزو خيشانيف الحمد لله الحمد لله الشكر أساس المزيد الحمد لله الحمد لله. دوبا أما اللي ردي بني الحمد لله ثم الحمد لله خناف قا قرآني اسم بلا جرا وانين أن سنيدة بلوان جرت يودو أو متاتي ملي تنا أفيرتنيف خذوا الحبوب عن سيدلية القرآن الكريم الحمد لله فارماسي قرآن خنرا خنينا فردون عن جتن غاري أكسين جيتي يادا الحمد لله أن الله والرسول را فرت ربنا أقوله خنافقا نما قرآني ويلكا قرآن ربي سناتاس آمين ويلكا قرآن ربي سناتاس آمين نما بايراسين إنسان ربي سناقود آمين نما بايراسين إنسان ربي سناتاس آمين. بدأت الحضارة ببئسة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حضارة في كرومني قدنا في كرومني ارقى من سنبيت ربي ترائي قلت يعني ثم تتواترت بحملة القرآن ايقنا ورا حفظ وعلي قرآن خناني اتفوف تيجو الله أكبر الله أكبر. اسم براتي أركمتي كرومني ين waan alacha qabtan dhiisa guddinni ilaaqaan teeysan saatalaayitiin arshii fi asii walitti hidhaa jirti akkasimoo akkasii miti alhamdulillah namni qarooma quraanaa ala barbaade takka guddina quraanaa ala barbaade nama qaroo dhabe jeetiin amanaa jeetii yaadalleedha laa tabda'u alhadaaratu min asifri zeeroo irraa ka'ee qaroomninii fi guddinni hin eegalle abdallah abbaas darasawta nabii salawaatullaahi wasalaamu alayh obayyi ibnu kaab warra sab'aa akka faatihaa godhusan akkasumatti akka abdallaa masuud darasoota nabii keenyaa salawaatullaahi wasalaamu alayh gama quraanaatiin akkasii gama hadiisaatiinis akkasumatti warri hadiisa abdallaa abbaasii fi abdallaa umarfaan akkasumatti abdallaa masuudillee gama lachuutiin akkasumatti itti fufee gama lachuutiin warra dabalate rabbi sinaa godhu akka sheeyni keenya reefu jaansan nama quraana kana hoggaa rabbiin laphee isaa kaayee eeybifame hadiisaa quraanaa fi fanni isarraa ala hafte hundaa'uu funaanee alaa galche rabbi sinaa taasisu nama akkasii rabbi sinaa godhu nama akkasii rabbi sinaa godhu alhamdulillah duuba zamana kana keeysatti walikulli mawqifin afcaal dhaabbanni hundinuu jechaa dhaabbanni hundinuu hojii isa madaaltu qabayan eegaa warra qur'aana markaza hudaadha kanatti asit markaza kanatti haffazit eega jiraattan nama markaza kana fakkaate rabbi sinaa taasisu nama akkasii rabbi sinaa godhu nama qur'aanni isa keeysa hin banne rabbi sinaa godhu
أكاسي دوبا الحمد لله قرآني ربي سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قرآني داندي استقامة كبتنا مكجيشا الاستقامة بين الضلالتين جني والهدى بين السيئتين مركزي استقامة ربي سنها ورّا قرآن هرت استقامة ربي سناقول ربي سنعمل كيس نما قرآن خنا حفظا akkasitti teknoloojiin tuni nama jaanjeessiti teknoloojiin nama nyaatti teknoloojiin akka warra isa siyaasaadhaati warra isa siyaasaadhaa warri gololleesii dhoosee ummata irra taa'e warri abbaan ana jee hundinuu isuma deebitee nyaatti teknoloojiin akka nama maraateeti akka nama maraataadhaati yoo itti fayyadamte kopha baata malee yookaan si nyaatti kanaaf warra zamana ammaa kana keessatti fitnaa waan je'an harka kee keessa galte shanacha kee keessa jirti musiibaa wanni je'an mubaayiluma kanaan siin je faayidaan siidhaa fa'in lam nanfa'u yoo irraa fayyadamuu baanne ifiin dararuu hin qabnu ani wanniin isiin jiru quraana keessan vaayirasiin hamtuun quraana bakka takkatti dhaamsitu nama keessa musiibaa nama odoon dardariin si dardar ijoolleen gannaa kudhanii odoon ballaqne namni ammaan tana waan teknoloojii naanneessuuf amata kudhaniitti ballaqe jetteen yaaddaa siin jedhe maaliif waan hayaata jan kana ni booreessiti addunyaa kadratun duraanuu addunyaan booruudha akkanumaa wajjin keessattuu isiin tun akkaan booreessite addunyaa jantana musiibaan guddoon amma isin irraa sodaannu quraanatti haffazinettanii mobaayila kana naanneessuun keessan hin oolamu quraana kana keessatti wanni kun musiibaa isin taatiyatiin yaada yaabboleessu irra yaa baay'ee yaa ilmaan kiyya warra isiin tun keessaan hayne rabbi sinaa godhu wanni badduun ittaqu dunyaa wan nisaa isiin tuni meeshaa sabqunnamti meeshaa wahin qunnaman ha addunyaan projektii yahudaan harka 170 amantiidhaan balleessite irraa takkasi meeshaa kun meeshaa sagaggaalota warra gumnumaa leellisu kopha si atiin kun nama nyaatee dhugu isii tana si as guurti jechuudha kana keessatti warra ifaa quraanaa nuura imaanaa isiin tun keessaa xamsiin goone rabbi sinaa godhu ani isii tana irrattiin isin wasiyyaan isinii dhaamu quraana haffazuu irratti rabbiin yeroon illee isiniif gargaarti ammallee isiniin kunillee carraa barumsaa walaatan sana siibaka qooda barumsaa keessatti carraa yeroo qabdanii qooda keessan keessa warra ifin daganne rabbi sinaa godhu kanaaf alhamdulillah duuba wanni gufuu isinitti ta'u yoo jiraatte waan kana afaanni arraan tana nama gatan tarsiisu rakkoolee miti rakkoon biraa takkallee isin gatan tarsiiftu saabuna dhabdee qalama dhabdee odoo waan takkallee hin ta'in isii tana je'eetiin yaada kanaafu warra isiin tun hin jaanjeessine rabbi sinaa godhuun ji warra isii tana naanneessu hundinuu sagaggaalummaan zaahiraan irra gahee haalaatu mijaa'in malee kajeelee jiraasi ji miseensa farwiid akkaan taaneen isin jaa mobaayila kana keessatti mobaayila kana mobaayilii gurguddaan kun isin fayyaduu xixiqquma kana yoo fayyadamtan hin ta'u hin taane bari jaarsa meeqa gaaraa fi dhooqa buufte nama meeqa qaaneessitti higa kanaafuu gaa baay'ee rabbiin qaalinni alhamdulillah ahli quraana rabbi sinaa taasisu ahli quraana rabbi sinaa taasisu ahli quraana rabbi sinaa taasisu akka ibn shihab imam zuhri magala magaba magaa sadiyu imam zuhri mahamad bin anyuti kanaaf alhamdulillah baatii guyyaa 80 quraana haffaze jen namni quraana guyyaa ji'a lamatti quraana haffaze nama dhibbaatamaan lakkaawama kanaaf gaa mee warra san irraa sinaa taasisu nama akkaan deeme nyaatu jen inni nyaatarraa jan nyaanni hoosni
hifzii irratti namaan gargaarree hedduudha garuu deeymi nyaata maaliif jennaani nabiilleen hedduu deeyma fedha deeyma kana halaawaan duraanuu faxinummaanuma idaati haa jedhanii ayyoonni islaamaa keeysattuu deeymi akkaan faxinummaa fida warri tokko tokko gaajoollee afaan hin beeknellee afaan wallaalchisallee haa jedhanii warri san warra biraatiin si'a san warra biraati kanaaf isin rabbi deeymallee isin haa kannume mee deeyma rabbi isin haa kannu warra deeymatti nyaati rabbi isin haa godhu warra deeyma nyaati rabbi isin haa godhu nyaata biraan eegin nyaanni hifannoo sirraa wanni hifannoo waan silaa hifannoota dadhabbii waa hundaafuu dawa faxinummaa hifziin dadhabdi imaamu zuhriin nama akkaan deeyma nyaaturraa tokko guyyaa 80 quraana fixe baatii lamaa fi meeqa guyyaa 20 baatii lamaa fi guyyaa 20 mi mee warra hanganuma khattame rabbi isin haa godhu nama akkanaa rabbi isin haa taasisu faatihaa rabbi isinii haa godhu faatihaa rabbi isinii haa godhu ani hanganattiin isinii dhaabaa tanaafuu quraanni gaa dawaan isin bira jira anumaafuu anan dhufuun kiyyalleen isinirraa reefuun isinii hime hige kanaaf reefuun isinii dhaame أخذ الحبوب عن سيدلية القرآن الكريم فارماسي خنا الراد أبتا قرآن خنا الراهن أن اللي خلينا تقوها والله سقيا وفرد دايتين ريفون تنادامه خناب نمني أسي أفيرامه وفرد شراف دوا فرد شراف دو في بالي دوا سيني قولوا دافين دو فنين سينجا أسمان دواي سيني قولتين جرا الحمد لله قرآن إسين هر كجرو خنا خيس جرتي دوان تيسني في دوان تيسني لين مالف جنان ربي سبحانه وتعالى قرآن خيستي قرآن وأنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون قرآن إسن ربو نجرة كتابة إذا خيستي ركون والله سو خيسني نبدي تيسني وهند خيستي يعلمتن كما خيسن دفجرا جنان إمام حسن البصري كأديرو أنو خيست أركما جي قريجن قرئ بكترتي آيات خنا هوغاغيو كتابا فيه ذكركم أفلا تاكلون أقلت والله أركيدين جل بيخي جل والله أخونو أسن دبتين لقي كتابا فيه ذكركم كتاب إسن دبت ركوتي ركوتي ركود فاخيا خمتا خيا خنو أسن دبتي بوجي نسن البصري قرآني اسم بلجرا دوان اسم بلجرا أن اللين أسيه فرد قودنا هاقودو أسمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته